Shubor nakaslem jong unong san hima. Unong shna film hakaktien war jantia uba Michael Merchang. Udon gajing angnut ba ukwa banra ya ka film Dhaka Escape sa Bangladesh. Banyo ban pin i shakishnong khasi. Knang bakin sngokmen habay ka film lawan ringdur ha Bangladesh. Uba Michael udeshnong try na nong talang. Uba syong basa menta Habakur, West Gent Hills District. Ulawan knang shashnong bansa miat shashilong. Banwan pet ya ka film Dhaka Escape menta sngi ka arpasaw tarik. Menta ubnay risaw arajar arpasaw. Ya ka film Dhaka Escape andang beteng samenta shitayo. Kata nadu ka arpusan tarik risaw, hadu ka lifeway tarik risaw. Habiju cinema shilong man kasngi. Ha kani kasngi uba Michael ula kerandu da kaktien war jantia. Kenang baki kasi ki basa Bangladesh kin sngau tholang. Coba Michael. Hoi. Michael Merchang mo. Hoi. Ya tu ingin balik piwan selam, piwan mata ka tayo, ikut tayo nangkom. Malaysia tim director jang kawar di timo nadu last time ko banar ting kesan fi tu company ku prakasi. Te namar ngam live por. Sedang mentang live kalawan kanu doki bersamit do. Tanah mata ban yo pe ya kan nyo. Oh, tama. Hoi. Kyo sobiet nado mentak sini. Hoi. Balik piwan kamplat ni. Bun kamplang ning si bun kamplat ndre di sala do bu benar-benar ning sini. Dan nak kata wajib bunkam, teminta pada lasak si coding, sampai kang bodar, dengan tongan lek, dengan mina yang ngadu pos beje, dengan pos saw beje, dengan tanah buk rum bila de, tanah betapa penting nak Dhaka Escape. Dhaka Escape kedai kebaki nawarin dia kibun bah di masa Bangladesh. Oh. Jadi kibak kena film di kibun bah. Tak kata aku ngaruh Mumbai nak bahasa anak bodar, aku penting kena yang nak film nawar, kena bagi niru bahasa anak bodar, niru dia penting. Ada kan nopi kumpulan nasional dan kumpulan director kumpulan nopi direct mah. Bordar lapoi Bangladesh. Lapoi hoi. Hai Dhaka Bangladesh. Dhaka lapoi. Bengal lapoi, Seler lapoi. Jangan tiap pun itu kapu lele lapoi man kasih. Perjam nama. Bisa i hal jadi pura kena film. Ukira buat aktor dia satu di giling na. Itu di atas. Ibon hal atas. Tapi asal kasih lapoi am. Luar mana? Mana sedikit bagi luar macam dia. Sedikit kerana banyak tin luar. Kita nak tin luar. Kerana lam sedikit tin nak tin luar. Kan bagi Bangladesh, kasih Bangladesh in satu yang tin. Te nia kerpa ne, habarok lagi perasaan kisah sepo Bangladesh. Kamtam kisah sepo Srimgol. Te kerpa ni sangat man aja kersan amtang nak film Dhaka Escape. Kerana haman ke aja kersan kecongi. Kami kasih film kecongi lene ke warjan dia film kecongi yang ku jatuh kan. Kita tahu juga pakai cong ni. Dalam tilan spi ni mesti kalat kecuali pakai support Cina ni pe. Dah tu lah support Bangladesh betul lah pakai ni. Kamu insawan peniru warna Bangladesh. Berbalik. Sebenarnya balik rival. Beli nawar dia, beli kisik bun ha nawar dia sa Bangladesh. Nama tu dengan lah berbagai itu kata. Nado di por mensyua kata mo. Nado kita di por jong di. Apa nado di por mensyua ya. Tu mula sak, tiba lasak, tiba lalai. Itu kita dah kemana ni buat dalam itu. Pergi pada paisa India. Nak paisa India. Kibun lagi benang orang talang ni. Kibun ibadah orang talang, na sokha, na lamin du kibun. Kibun aduh mentah kita tahu yang bahaya kesam. Bahaya ngasap di kita kibun apa Bangladesh. Kibun mah. Kita orang talang, kita orang talang dikasih, kita uki du kibun, kilamin du kibun. Malu malah kanungut kanulak eki dan dakilak na nakipun hajat kasih Bangladesh si basa. Bangladesh tu kira dakilak tu. Kasih. Nama tengi gum kita Katolik subuh ni man sudah milih jihas yang tu ni i. Oh. Pulang jihas yang tu. Pulang jihas yang tu dah tim kasih be. Kasih. Apa kinang ban kena tim Bangladesh. Dia saya kubar telpi nama apa? Wala pimpa di i nak film. Saya kubar telpi nama apa? Yang nak film lagi buat kenang mah. Tadi sebelum kau boleh buat ni kasih Bangladesh. Ngam pada iya kena film dari mentangan rong ngalaya tiket mentah. Dan ngawan kenang dulu doki ngami si bajena doki tang nak mentah wan aja kersan ya kena Dhaka Escape. Ban kersan ya kira dok sedang ban kersan ya terus lu. Ban kersan ya kinang penmi ro kena film. Kalau banang ni sakmat kemut ngide ban don kemen sim mo ban ai men sim lang. Ya ki film kasih jengi kenang panane sama. Kalau kum kalap ban ai kam ai jam ro ya ki prakasi jengi mo. Tak ada ngaku director nak buat jantia, nak buat amen sim yang kasih director, nak buat amen sim yang jawai director, kenapa makiru kini mana jadi salah lagi kata kita timur. Penmi jeruai, kalau teli jeruai apa film penmi? Kharwai teli. Bagi film art teli. Ini film apa film penmi? Di film tu bangga penmi nangkong kita kerteng lada tu aksang ngau, dah ketin war jantia. Sebab apa? Senam arjar pra.
Oh, last time kamu. Last name Arjar Prang isut ya kerteng gelar tok sangam. Oi. Hang tu poka direct manga. Oi. Tok rumanga Terbaar. kebar pada ngamban sel. Nomor sih. Kita benar kami. Ngamban sel Arjar Sipel. Sampai kata film hadu mentah kalajak. Dia mendapat balik film show. Film itu kejuruan. Kadau kolong ba hadu mentah ngamla suban pemi ke film kolong ba duna na kadau dan ba duna kepisakan. Oh, utama. Namara mentah ban mensua por bangi shoot ya kata la tok sangau. Ni perlu tak salah. Oi. Dia mentah ngalai pada amar ke generation mo generation. Kadangi sina ke film dan kom sekom lakan no mungkin kam kasan arkola lakum tama. Sina ngila ban ber ke kata mo. Tekane ke kalian ke jingarap korban kan. Katakin ba kapag ngamu kanang ba nado tara lalay pa na mentang la submit ya baro karbe tiling tu music video jinga apo ka helmo kaliya ngala download ro ngala phone ro ya itu ipria hadu menta kawe jirwa jinga ro kampan mi na po helmo kaliya katakin ka tengah pelongan leseng adena director nong kendong iman ki bifu enga kata-kata iman regi video bang mi kita ba 1 million sudah Pakit bok ba, lembaga na news kini igan tapi. Baki kerpat ba. Panyo video juga. tangkap suap dengan papur kawe nga kerpat di prakasi jingi kantam di bahasa apa Bangladesh Oi. te ladadan kelat ngapa di director jang film pa di producer jang film jadi sawan pan pedi apa senang jang film te agan alak nang tindak din waro Oi. te saasor lagi prolog war prolog kasih kisah tipe Dhaka dan kisah tipe Sedenggol kisah tipe Berat. te saasor man medi gelap jula aj paknai lang jula paknai ke film si ka aj ke salang ka chok mo ding ding tong ajrit ku blai sibol Kebetulan. Bapak ikan bersama kebetulan.